because of the responsibility I have Bet tāpēc, ka man ir atbildība for Spirit Assembly members par gara asamblejas locekļiem and anyone that feel blessed by this ministry. un par visiem, kas ir svētīti no šīs So that's why I kalpošanas. want to share this. Tāpēc es ar šo gribu padalīties. As much as you can, Cik vien varat avoid gossips izvairieties no and baumošanas avoid negativities. un no You negativitātes. can say it doesn't affect you. Tu vari teikt, ka tev tas neietekmē, Words are seed. bet vārdi ir It sēklas. piles up. Tie sakrājās. And those words can manipulate you out of what God is doing. Un tie var izdarīt tādu manipulāciju, ka tev būs jāizkāp no tā, ko Dievs dara. You know, it was never a problem for Jesus when 5,000 people left. Never. Jēzum tā nekad nebija problēma, ja 5000 cilvēku aizgāja. Then he looked at his own disciples and said, are you going to leave as well? Viņš pat pateica mācekļiem, jūs arī gribat iet. And they said, no, you are the one with the word of life. Un viņi teica, nē, tu esi tas, kam ir dzīvības So vārds. he doesn't have anything to lose. Tā kā viņam nav nekas, ko zaudēt. He doesn't have what to lose. Viņam nav nekas, ko They zaudēt. realize if they leave, they have something to lose. Viņi saprata, ja viņi aizies, tad viņiem būs ko It's a zaudēt. revelation they had Tā, personally. tā bija atklāsme personīgi, kas viņiem bija. One of the things that has moved many people from God's plan Un daudz lietas, kas ir aizvirzījušas cilvēkus no Dieva is plāna, information. tā ir informācija. So if you are part of a family, Ja tu esi daļa no ģimenes, you shouldn't allow people to be comfortable speaking bad about your family in your presence. tad tev nevajadzētu labi justies, ja tu dzirdi, ka cilvēki kaut ko sliktu runā par tavu ģimeni. One pastor said something. Kā viens mācītājs kaut ko He teica, said, viņš one teica, brother comes to me every time, kāds brālis pie manis regulāri nāk, and he always tells me, un viņš man vienmēr they saka, said this about you. viņš teica to un to par They tevi. said this about you. Viņš teica to un to Then par one day he tevi. asked him, Un kādien viņam paprasīja? why are they always comfortable speaking about me with you? Un kāpēc viņi tik ērti jūtās runāt tavā klātbūtnē par mani? They are comfortable always. Viņi vienmēr ērti jūtās runāt par That to. means you give them the atmosphere. to Tas do nozīmē, that. ka tu dod viņiem šo atmosfēru, lai viņi tā varētu darīt. It doesn't mean don't have a relationship with people that don't have the same agreement with you. No. Tas nenozīmē, ka tev jāpārtrauc attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem jūs neesat But you vienās can domās. put a boundary. Bet tu vari nolikt robežas. Imagine the same thing with your family, your child, your wife. Iedomājies par savu ģimeni, par sievu, vīru vai So par taviem somebody bērniem. begins to speak about your children, Ja kāds kaut ko sliktu sāks runāt Negatively. par taviem bērniem, and then you just every time sit down and listen. un tu sēdēsi un klausīsies. Ja? And then, even if you don't respond, Pat ja tu in nereaģēsi football, futbolā, if you always play defensive game. ja tu spēlē aizsardzību, nu, tikai Did anybody watch Arsenal and PSG yesterday? I know you watched. kāds it. You did vakar not watch it. skatījās spēli Who watched it? Arsenal. Kurš I skatījās will not vakar? judge you. You are not in trouble. Es jūs netiesāšu. So Mums nebūs problēmas. Arsenal scored the first goal at 5 minutes. They scored the first goal. Un tā komanda iesita Arsenal iesita pirmos vārtus In 5 minutes. pirmajās 5 minūtēs. And then they went to defense. Un tad viņi pārgāja uz aizsardzību. You know, in football, we call it parking the bus. Un futbolā to sauc par autobusu, kurš ir piepildīts. You want to defend all the goals. Tu vienkārši aizsargājies, lai nevarētu pretinieki iesist nevienu golu. Somehow, Bet kaut kādā veidā, anyways, the vienalga. other team scored. Otra komanda iesita to vēl viens If vārds. you keep defending always, Ja tu vienmēr tikai I aizsargājies, will just listen. un es tikai I will paklausīšu. defend. Es tikai Or I will just be aizsargāšos. quiet. Es vienkārši klusēšu. One day you will get a goal in your net. Tad tu kādā dienā saņemsi vārtus, It means bumbu one savos day. vārtos. It means one day. Šajā vienā What dienā, happened to John the Baptist will happen to you. kas notika ar Jānu Kristītāju, notiks arī ar tevi. You will begin to ask the question, Tu sāksi uzdot jautājumu. Jesus, Jēzus, is this you we should wait for? Vai- Is it you or we should wait for another person? vai tu esi tas, vai mums jāgaida kādu citu? Imagine Iedomājieties, John the Baptist. Jānis He Kristītājs, shouted, viņš sauca, I've come to make a way for him. es esmu nācis, lai sagatavotu viņam ceļu. And then he got to a point, Un tad viņš nonāca tik tālu, something happened in the heart of John the ka Baptist. Jānis Kristītājs sirdī kaut kas notika. And John began to doubt Un viņš sāk šaubīties Jesus. par He Jēzu. began to doubt what he believed. Viņš sāk šaubīties par to, kam viņš My ticēja. advice for you is this. Mans padoms jums ir If sekojošs. it's possible to cut relationship that is negative, cut it. Ja iespējams nogrieziet jebkādas negatīvas But it's not attiecības, a necessity. It's not compulsory. tas nav obligātums, But bet put boundaries.
nolieciet robežas. We are friends. Mēs esam draugi, Let's talk about other things. bet runāsim par kaut ko citu. This is what I believe. Lūk, kā mēs This ticam, is my family. šī ir mana This is ģimene, my church. šī ir mana draudze, This is my pastor. tas ir mans These are my mācītājs, friends. šie ir mani draugi. I don't want to talk about it. Es par to negribu If you have runāt. any question, Ja tur ir kādi jautājumi, talk to pastor. tad ejam parunā ar This is his mācītāju. phone number. Lūk, viņam telefona numurs. I'm not worried about fake news and everything. No. Man neuztrauc nekādas viltus They ziņas, said Jesus was casting out demons. Casting out demons by the power of demons. jo tur bija ziņas par Jēzu, ka viņš izzinot dēmonus ar dēmonu pavēlnieku I only have one- spēkā un varā. I have one problem. Man ir tikai Or viena problēma. concern. Viens reizes, par And ko I es keep uztraucos. praying for those people. Un es par šiem cilvēkiem turpinu There lūgt, is something called the sin against the Holy Spirit ka ir grēks pret svēto garu, that can never be forgiven. kuru nekad nevar piedot. If you attribute the miracles of God to Satan. Ja tu Dieva brīnums pieraksti Sātanam, So many of those people, daudz no šiem cilvēkiem, some of them made PDF files about our church. daži no viņiem ir sastādījuši PDF failus par mūsu And we're draugu, using the power of Satan from Africa to do miracles. kā mēs šeit it kā pielietojam Sātana spēkus no Āfrikas. I don't get worried about that. No. Man tas vispār neuztrauc. I'm worried about their salvation. Es uztraucos par viņu glābšanu. Because if you give the miracles of the Holy Spirit and attribute it to Satan, it's a sin that can never be forgiven. Jo, ja tu svētā gara brīnumus pieraksti Sātanam, tad tas ir grēks, ko nekad nevar So when piedot. I pray, I cry for mercy in front of God. For Tāpēc, them. kad es lūdzu par Dieva žēlstību attiecībā uz šiem cilvēkiem, I cry for mercy. es lūdzu par And the žēlstību. second trouble I have Un otrā problēma, kas man ir is that somebody tas, ka ir kāds. Somebody was going to come to receive their miracle here, Ja kāds atnāk šeit, lai saņemtu savu brīnumu their salvation here, vai glābšanu, and those people talk them out of their miracle, bet šie cilvēki ir viņiem kaut ko sliktu pateikuši, un viņi nevar saņemt to. talk them out of their salvation. Viņi nevar to saņemt savu glābšanu. No, they talk them out. They talk them out. Viņi ir kaut ko viņiem pateikuši, ka viņi nevar to saņemt. And that is sad Un tas ir ļoti because skumji. this is the language of these people that speak negatively. Jo šāda ir valoda tiem cilvēkiem, kas negatīvi runā. Leave that place, Aizej no but they turienes. don't tell them where to go. Bet viņi nepasaka, uz kurien tev They don't jāiet. give them options. Nedod They iespējas vai don't help them variantus. grow spiritually. Nedod viņiem variants, kā viņi garīgi varētu These augt. people leave. Šie cilvēki aiziet, They were growing spiritually. viņi garīgi auga, When they leave, bet kad viņi they aiziet, go back to the world. viņi aiziet atpakaļ That pasaulē. is my pain. Tās ir manas That's sāpes. the only thing. Tas ir vienīgais. So I want to suggest to you, Tāpēc jums gribu piedāvāt, don't engage in those conversations. neiesaisties šādās If sarunās. anybody has a question, Ja kādam ir kāds jautājums, tell them to call me. tad pasakiet, lai viņi piezvan man. Anytime I respond to things like this, Jebkad, kad es reaģēju uz šādām it lietām, is not a response to those people. Never. tas nav tāpēc, ka es gribu reaģēt uz šiem It's cilvēkiem. because I have a responsibility to protect the people God has given to me. That's all. Man ir vienkārši atbildība aizsargāt cilvēkus, ko Dievs man ir uzticējis. And many people, all of you that are close to me, you know my life is as plain as it could get. Un tie cilvēki, kas man ir pietuvināti, jūs zinat, ka man dzīve ir skaidra, pārskatāma. If you have any question, you can come to ask. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat nākt un prasīt. I don't sit in a room in the Holy of Holies away from people. Es nesēžu kādā istabā, kas svētākajā vietā tālu always no here. cilvēkiem. Es vienmēr esmu My šeit. phone number is everywhere. Mans telefona numurs ir There is pieejams. nothing to hide. Nav nekas slēpjams. I left my medical degree, Es pametu savu mediķa my karjeru. business visions, Mans biznesa vīzijas, not to go and take a magic from some African people and come and stay here. ne jau tāpēc, lai paņemtu kaut kādu maģiju no Āfrikas un atvestu uz šejieni. I do all of that because of my heart for people Es to visu daru, tāpēc, ka mans sirds deg par and cilvēkiem. because I have a responsibility for Latvia. Un tāpēc, ka man ir atbildība pret Latviju. So that is what I want to share with you. To es gribēju padalīties ar I hope jums. you understand me. Ceru, ka sapratāt mani. Amen. Praise God. Slavu Dievam! Well, so let's go straight into the word. Tagad ķersimies pie vārda. You know, this season of my life, Šī sezona manā dzīvē. I'm too focused. Es esmu pārāk Too fokusēts. focused.
pārāk on fokusēts what God has shown me. uz to, ko Dievs man ir But I parādījis. don't get worried at all. Un tāpēc es vispār neuztraucos. I have not seen one person Es neesmu redzējis pat vienu that cilvēku, did something great kurš ir darījis kaut ko varenu in life savā dzīvē or in the ministry vai kalpošanā. that someone doesn't say something about. None. Un par viņu kaut ko neviens nerunā. It is normal. Tas ir It normāli. happened to Jesus. Tas notika ar Jēzu. And even Catherine Kuma, Pat Katrīna Kulmane, when she was dying, kad viņa mira, she was on the deathbed, kad viņa bija uz miršanas gultas, and Ora Roberts came pie viņas atbrauca Orāls and Roberts wants to pray for her. un gribēja lūgt par viņu. And she said, Un viņa teica, don't pray for me. nelūdz par mani. She says, I'm tired. Viņa teica, es esmu nogurusi. The battle with the religious people has worn me out. Šī cīņa ar reliģioziem cilvēkiem man ir nomocījusi. And she died because of all of these critics, actually, Un viņa patiesībā nomira no šīs kritikas, because she could not handle it. jo viņa nevarēja to panest. Her heart became physically bigger. Viņas sirds kļuva fiziski lielāka. And it's a medical condition that is not very good. Un tā ir medicīnas diagnoze, kas nav laba. And because she has a soft heart, Jo viņai bija mīksta she sirds. could not handle the critics. Viņa nevarēja panest kritiku. And she was doing everything she's doing, all the sacrifice just for people. Un viņa visu ziedoja priekš cilvēkiem. And when she died, Kad viņa nomira, everyone in the hospital said, tad visi slimnīcā teica, the whole hospital smelled like a fresh rose ka visa slimnīca smaržoja pēc svaigām rozēm. everywhere. Visur. Maybe she was welcome into heaven with roses. Varbūt viņu debesīs sagaidīja ar But this rozēm. is my question. Bet mans jautājums ir šāds. Who lost? Kurš She zaudēja? did not. Ne jau viņa. Heaven did not lose. Debesis arī nezaudēja. This earth lost that gift of God. Šī zeme zaudēja šo Dievu dāvanu. You know, I would not get tired. Ne, es nebūtu noguris. I would not run away because of critics. Es No. nebūtu daļa kritikas aizbēdzis. But if finally they pressurize me Bet ja mani spiestu un spiestu, and I leave Latvia, for example, es, piemēram, aizbrauktu no Latvijas, I mean, I will not lose. es nebūtu zaudējis. Wherever I am, I'm going to preach the gospel. Es vienalga kaut kur citur sludinātu evaņģēliju. My heart is about the people God sent me to. Mana sirds ir par That's tiem all. cilvēkiem, pie kuriem Dievs man ir sūtījis. Tas arī Humanly viss. speaking, Cilvēciski runājot, I have many places to go. man ir Many. daudzas vietas, uz kuriem And es many varētu braukt. options. Un daudzas iespējas un But varianti. I am sent here. Tas esmu atsūtīts And uz no šejienes. devil can take me out. Lai viens vēlns nevar It has never mani existed. izdzīt no šejienes. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluja. Mr. and Mrs. Dadeko. Oh, it is Kadeko, Sudan. kungs un It's trans- kundze, nākat šurp. Молодец. Стоп, все равно пришли. Молодцы. Malači, kad braucāt? This is a new family. Šī ir jaunā ģimene. A new family. Jaunā ģimene. Hallelujah. Aleluja. I thought they would not come. Es domāju, ka viņi pat neatbrauks So šodien. we didn't prepare flowers for you. Tikai Sorry. Mēs nesagatavojāmies, viņi We'll give sagaidīja. you next week. Nākošais sagatavosim But puķus priekš we'll pray viņiem. for you. Bet lūksim par So they jums. got married yesterday. Viņi vakar apprecējās. And yeah, show us the ring. Parādiet Wow. gredzenus. Such a powerful testimony. Tā šī ir ļoti spēcīga liecība. Such a powerful testimony. Ļoti spēcīga I believe liecība. at some point they will share with us in the future again. Is Some of this- you know it already, Daži no jums jau zina šo liecību, bet drīz viņi padalīsies. you know. But just one phrase I will never forget Ir viena frāze, ko es nekad that neaizmirsīšu, I love so much. kur man ļoti patīk. They met in the crusade there, Viņi satikās šeit pie Mola karuseļos, and he offered a free ticket. un viņš piedāvāja izmaksāt biļeti. And she says, "I have a free ticket for you too, to church." Un viņa teica, man arī tev ir brīvbiļete uz draudzi. And that's where it is today. Šeit viņi ir šodien. Hallelujah. So we're going to pray for them. Lūksim par viņiem. So ladies, Dāmas, move around with church flyers. tā kā staigājiet apkārt ar flyerīšiem, It is important. tas ir svarīgi. Give people free tickets to church. Dodiet cilvēkiem brīvbiļetes uz You draudzi. never know. Nekad nevar zināt. Hallelujah. Aleluja. Let's pray for them. Lūksim par viņiem. Father, we thank you once again Tēvs, for mēs tev vēlreiz Thomas and Julia. pateicamies par Tomasu un Juliju. Thank you because you're doing something new. Paldies, ka tu dari kaut ko jaunu. You are raising family.
Tu pacel ģimeni, You're building families. tu cel We ģimenes. pray for them as a church. Mēs lūdzam par viņiem kā draudze, This will be the best season of their lives. lai šī ir labākā sezona viņu dzīvē. And what you are doing with their life will be permanent. Lai viss, ko tu dari viņu dzīvēs, ir In pastāvīgs. the name of Jesus. Jēzus vārdā. Yet Jesus himself be the middle, the center of this marriage. Lai Jēzus ir viņu laulības centrā. In the mighty name of Jesus. Varinā Jēzus vārdā. Amen. 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 God bless you guys. Lai Dievs jūs svētī. Yeah, можно подойти. Да, давайте. Var Если apsveikt. хотите поздравить. Varat apsveikt droši. Ребята, оставайтесь чуть-чуть. Оставайтесь чуть-чуть. Если хотите поздравить, выходите. Быстренько. Neaiziet, varat apsveikt. Давайте. If you want to sing, Priekšsum. if you want to congratulate them, Ja gribat viņus Come. sveikt, nākat. Nākat. Wow, amazing. Brīnišķīgi. They forced me to rest. Viņi man piespied And I atpūsties. love it. Un man tas They patika. rented a place Viņi iznomāja vietu, that is very nice, kur bija brīnišķīga, and we have to sleep over. kur mēs varējām palikt pa nakti. So I was not coming from home today, Tā kā šorīt es atbraucu but nenomājā. I slept very well. Ļoti labi Very izgulējos. nice. Ļoti brīnišķīgi. And we ate very well. Yeah, you too, yeah? Es arī ļoti labi izgulējos. Also. Un mūs baroja arī ļoti labi. And we ate very well. Jā, ļoti labi baroja. It's not a sin to eat. Nu, ēst, tas nav grēks. It's not a sin to eat. Tas nav grēks. Jesus ate Arī Jēzus and ēda, fasted. gavēja. So we eat and fast. Tā kā tas ir labi ēst un gavēt. So this week is our fast for 3 days. Tā kā šajā nedēļā mums būs gavēns 3 dienas. So join the fast for 3 days. Tā kā pievienojieties šim gavēnim 3 dienas. Did we announce that already? Mēs to jau Yeah. pateicām. Okay, good. Ļoti Wow. labi. Amazing. Brīnišķīgi. Let us pray. Lūksim. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Just pray in the spirit for a while. Lūdziet kādu brītiņu garā. Marande veheso brahalaba. Maradia sudaba. Narabasola bradaba. Thank you, Father. Paldies Tev, The Tēvs. earth is filled of your glory. You are holy, Lord God Almighty. We thank you, Father. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Right now, I pray for everyone's eyes to be open Šajā brīdī es lūdzu, lai visiem to acis tiek atvērtas, see what you have for them. ieraudzīt to, ko Tu esi sagatavojis priekš Let their viņiem. ears be open, oh God, to hear what you have for them. Dievs, lai viņu ausis ir atvērts, lai viņi dzirdētu, ko Tu esi sagatavojis priekš And viņiem. after everything, Un beigās take all the glory. saņem Tu visu godu. All the glory. Visu godu. Take this pulpit, Ņem šo speak kanceli, to all of us runā uz visiem mums. to the glory of your name. Tava vārda godam. In Jesus' mighty name. Jēzus varnajā vārdā. Amen. Amen. Praise God. Yes, give him Slavu praise. Give Dievam. him praise. Jā, Hallelujah. dodiet viņam slavu. Well, don't be in a rush. Nesteidzieties. There are 52 Sundays in a year. Gadā ir 52 svētdienas. 2.5 hours is not too much to give God in a week. 2.5 hours is not too much. Tā kā nedēļā 2,5 stundas ziedot Dievam, tas nav baigi daudz. It's not too much. Tas nav ļoti daudz. In fact, the tithe of your day is about 3 hours. Patiesībā 10. tiesa no 24 stundām ir nepilnas 3 stundas. It takes time to have an encounter. Un, lai satiktos ar Dievu, ir vajadzīgs laiks. It takes time Ir vajadzīgs laiks, to have an encounter with God. lai satiktos ar Dievu. It's not microwave. Nav runa, šeit nebūs nekāda And it mikroviļņu kultūra. It doesn't matter that our world is so fast now. Our world is fast. Pasaule ir tik ātra It doesn't šobrīd. matter. Bet kāda starpība? The principle does not change. Principi nemainās. Call unto me Nāc pie manis, and I will answer you. un es tev atbildēšu. Those that seek God Tie, kas meklē Dievu, and seek, it's something that takes time. un meklēšana prasa laiku. So when Moses went on the mountain Kad Mūzes aizgāja uz kalnu, to write down the covenant, lai pierakstītu šo derību, how many days was he there? cik dienas viņš tur bija? Help me. Palīdziet man. 40. 40. It doesn't take 40 minutes to write all of those things.
40 minūtes. It doesn't take 40 minutes. 40 minūtēs nepierakstīs kaut ko tādu. You can write it very fast, Tu vari pierakstīt ļoti but he ātri, was there for 40 days. bet viņš tur pavadīja Without 40 food. dienas bez ēdiena. Why? Kāpēc? Because it takes time Jo ir vajadzīgs laiks, to have a true encounter with God. lai notiktu patiesa satikšanās ar Dievu. And it takes laser focus. Un ir lāzera precizitātes fokus To say, vajadzīgs. Lord, I want to hear from you. Kad tu saki Dievam, es gribu sadzirdēt no tevis, Because you never know jo tu nekad nevari the zināt, word that is coming to your spirit. kad vārds nāks tavā garā. And I want to encourage you. Un es gribu jūs There iedrošināt, is no Sunday ka nav, lai that nebūtu you come neviena here. neviena svētdiena, ka jūs neatbraucat. If you really want to receive something, Ja jūs gribat kaut ko saņemt, that God is not changing something in your life. tad Dievs vienmēr izmainīs jūsu dzīvē All kaut ko. he needs from you, Vienīgais, kas viņam ir vajadzīgs no jums, focus, ir fokus, believe, tici, and have a childlike heart. lai tev ir bērna sirds. Not that I have known it before. I've heard this before. No. Nevis tāda, kas saka, nu es jau to esmu There dzirdējis. is something about the word of God Kaut kas Dieva vārdā ir tāds. that is Peter called it the current truth. Peter called it the current truth. Present truth. Pēters to nosauca par patiesību, Present truth. par esošo patiesību. Not yesterday's truth, Nevis vakardienas patiesību, today's truth. bet šodienas patiesību. So today I want you to understand once again. Tāpēc šodien es vēlreiz gribu saprast. I want you to understand. Es gribu saprast. I want you to Es understand gribu, lai jūs saprotat, that this is not a social gathering. ka šī nav nekāda This is- sociālā This pulcēšanās. is not preaching is not a time to just while away time. No. Sludināšana tas nav vienkārši laika pavadīšana. The earth was created by the word of God. Šī zeme un pasaule tika And radīta ar Dieva vārdu. everything Un viss can be recreated by the word of God. var tikt radīts no jauna ar Everything. Dieva vārdu. And the Bible Viss, jebkas. says Un Bībele His saka, word is spirit. ka viņa vārds ir gars. So your mind might not even understand what is happening. Varbūt tavs prāts pat nesaprot to, kas notiek. It anoint my head Svaidi manu galvu, and my cup runs over. un lai mans kauss pāri God plūst. can anoint you here now. Dievs var svaidīt tevi šeit un tagad. And something begins to happen in your house. Un kaut kas sāks notikt tavās He mājās. anoint my head Viņš svaida manu galvu, and my cup run over. un mans kauss pāri He plūst. anoint my head. Viņš svaida manu My galvu, business shifted. un mans bizness He izmainījās. anoint my head Viņš svaida manu and my galvu, family changes. un izmainās man ģimene. But the place you truly get that anointing Bet vieta, kur tu patiešām dabū to svaidījumu, function in you lai tas funkcionētu is the tevī, place of the word of God. ir vārda The place of the word of God. vieta, kur ir Dieva vārds. If you take the word of God serious, Ja tu nopietni paņem Dieva vārdu, there is nothing tad that nekas can stop your miracle. nevar apturēt tavu brīnumu. Nothing. Nekas. It doesn't matter what is being shared Vienalga, ar ko dalās. as far as it is the word of God. Kamēr tas ir Dieva vārds, It's looking for the solution to the problem, tas meklē risinājumu kādai problēmai. fixing every situation in your life. Atrisināt visas situācijas tavā As dzīvē. Peter was speaking, Kad Pēters runāja, not praying, nevis the lūdza, Holy Spirit fell on the house of Cornelius. tad svētais gars nonāca par Korneliju And namu. everybody filled with the Holy Ghost. Un Everybody. visi tika piepildīti ar svēto garu. As he was Saprot, speaking, kad viņš runāja during the time of the word of God, Dieva vārda laikā, many things happen. daudz lietas notiek. David says in Psalms, Dāvids saka, he was talking about angels. psalmos runājot par eņģeļiem, He said they are beings that respond to the word of God. viņš saka, ka viņi ir būtnes, kas reaģē uz Dieva vārdu. Angels Eņģeļi move by the pārvietojas word of God. ar Dieva vārdu. It is their activation button. Tā ir viņu aktivizācijas That's why poga. when God's word is coming, Tāpēc, kad nāk Dieva vārds, switch on your spirit man and repeat what God is telling you. Even ieslēdz savu garu cilvēku un atkārto to, ko Dievs tev saka. you can prophesy to yourself at Tu that vari moment. pats sev pravietot jebkurā brīdī. There is an atmosphere of angelic operation. Tā ir atmosfēra, kurā darbojas eņģeļi. So today I'm moving forward with what I started 2 weeks ago. Tāpēc šodien es iešu uz priekšu ar to, ko es sāku pirms 2 nedēļām. We're talking about signs of a new season. Mēs runājam par jaunas sezonas pazīmēm. Signs of a new season. Jaunas sezonas If you pazīmēm. don't know the sign of what is happening in your life, you can miss out on that. Ja tu neredzi šīs pazīmes savā dzīvē, tu vari kaut ko palaist garām. And we spoke about 4 signs already. Un mēs jau par 4 pazīmēm runājām. Let me read one more time Isaiah 43.
Es vēlreiz nolasīšu no Jesajas 43. Verse 19. 19. pants. Isaiah 43, Jesajas 43. 19. 19. pants. Behold, I will do a new thing. Reiz es veikšu ko jaunu. Now it shall spring forth. Tas jau parādās. Shall ye not know it? Vai jūs to See, neredzat? God wants you to know. Dievs grib, lai tu zini. He wants you to see Viņš grib, lai tu redzi, what He is doing. ko viņš dara. And the number one sign of a new season, Un pirmā pazīme jaunai sezonai. somebody help me, remind me. Atgādiniet man, Thank you so much. You saved everybody today. I was Nemiers. going to stop preaching. malači, savādāk es vairāk nesludinātu tālāk. Restlessness Nemiers with this current ar condition. pašreizējo stāvokli. I cannot take this condition anymore. Es nepieņemu šo, es nevaru samierināties šo patreizējo Something must situāciju. change. Kaut kam jāmainās. Number two, Otrais, help me. palīdziet man, The spiritual hunger increases. pieaug garīgais izsalkums. Your spirit, you want to pray more. Tu vēlies lūgt You want to vairāk. study the Word of God. Tu gribi vairāk studēt Dievu You have vārdu. to re-listen to the sermon because I gave some strategies on this number two. Un attiecībā uz šo punktu jums jānoklausās to svētrunu, ja nedzirdējāt. Es tur devu dažus punktus. Number three, Un trešais punkts. an urge to bring order and structure. Vēlme ievest kārtību un struktūru. You want to restructure your life. Tu gribi pārstrukturizēt You savu want to dzīvi. bring order into your life. Tu gribi ievest kārtību savā Don't dzīvē. ignore that feeling. Neignorē šo A sajūtu. new season is coming. Tuvojās jauna sezona. Bring order. Ieved kārtību, Rearrange things. pārkārto lietas, Restructure your timetable. pārstrukturizē savu laiku. Number four, Ceturtais. people around you begin to reduce. Cilvēku lokus sāk samazināties ap jums. You know why the eagle flies so fast Ziniet, kāpēc ērglis lido tik ātri and to the highest of the altitudes? un lielos augstumos? It sheds weight. Sheds weight. It reduces. The Viņš- eagle reduces its weight. The eagle Viņš samazina savu svaru. reduces its weight. Viņš samazina savu svaru. You can't go too high when you carry everybody that is not necessary. Tu nevari pārāk augstu pacelties, ja tu nes līdz sev to, kas nav vajadzīgs. Did you hear that? Jūs to sadzirdējāt? If you carry unnecessary people along, you can't go high. Ja nevajadzīgs cilvēks tu nes sev līdzi, tad tu nevari pacelties God augstumos. reduced 30,000 people, Dievs samazināja 32,000 people, 32,000 cilvēku 300. līdz 300. Can you just do the math? Varat vienkārši sarēķināt. That is a huge difference. Tā ir milzīga I starpība. will teach about that very soon Ļoti drīz par to mācīšu. because I will teach about all the steps he used to reduce them to that number. Es mācīšu par to, par visiem tiem soļiem, ko viņš izdarīja, lai samazinātu šo cilvēku it's daudzumu. not the topic of today. Bet tā nav šodienas But tēma. because we are emotional people, Tāpēc, ka mēs esam it emocionāli. is emotionally difficult Tāpēc emocionāli ir to grūti experience people leaving you. pārdzīvot to, ka cilvēki aiziet no jums. It's emotionally difficult. Tas ir emocionāli grūti. But on the long run, Bet ilgtermiņā you will realize tu that sapratīsi, that's the hand of God ka tā ir Dieva roka, helping you kura palīdz so tev that you can fly higher. lidot augstāk. When those people begin to drop, Kad tie cilvēki atkrita, you use the same energy to fly, tu lietoji to pašu enerģiju, lai but you are flying higher. Bet tu pacēlies augstāk. You have not changed the energy level, Tu neizmainīji enerģijas līmeni, but your acceleration increases. bet pieaug tavs pātrinājums. This is important, Un tas ir svarīgi. you know. Saprotat? Okay, I don't want to go into physics. In physics, Fizikā there's a formula. ir formula. Force Spēks equals mass multiplied by acceleration. Ir vienāds ar masa Mass reiz plus acceleration. pātrinājums. Then when you want to calculate acceleration, Ja tu gribi aprēķināt you pātrinājumu, divide both sides by mass. tad tu izdali ar masu. And then acceleration Un tad pātrinājums equals force ir vienāds ar spēku, over mass. Yeah, divided by mass. dalīts ar masu. So it will be A equals F over Tas M. nozīmē, A ir vienāds ar F dalīts ar M. Yeah, so when you want your acceleration to increase, Ja tu gribi, lai tavs pātrinājums pieaug, the force can remain the same. tad spēks var palikt tas pats. But if you reduce M, Bet ja tu samazini M mass, masu, weight, svaru, the acceleration increases. tad pātrinājums pieaug. Do I have engineers here? Am I saying the right things? Šeit ir Am I correct? inženieri, man ir taisnība. Ja? So when you increase mass, Ja tu palielini masu,
to get the same acceleration you used to have, lai iegūtu to pašu pātrinājumu, kas tev bija. you have to then increase force also. Tev jāpalielina spēks. So you are worn out Un tāpēc tu Tired. pārgursti. Tu kļūsti pārguris, to maintain the same level of acceleration. lai uzturētu to pašu pātrinājumu. But you can increase acceleration Bet tu vari pavairot pātrinājumu, without changing the force, neizmainot spēku. just by reducing mass. Vienkārši samazinot masu. Did you get what I'm saying? Saprotat, par So ko es let me runāju? give you an example. Es došu jums piemēru. If force is 20, Ja spēks ir 20, force is 20, spēks ir 20, and mass is 5 kilogram, un masa ir 5 kg. 5 grams, it doesn't matter, 5. Yeah? 5. 20 over 5. 20 dalīts ar What 5. does it give us? Ko mēs iegūstam? We have 4. 4. That's 4. 4. But if you want to increase that 4, Bet ja tu šo 4 gribi you have palielināt, two options. tev ir 2 varianti. Increase force Palielināt spēku, to, for example, 40. piemēram, līdz 40. And in this life we have today, Un šodien mūsu dzīvē we are already tired. mēs tāpat jau esam There noguruši. is no way we can increase force anymore. Mēs spēku jau nevaram vairāk Are you palielināt. with me? Jūs sekojat man? The other way Otrs variants is to maintain the force to be 20 - atstāt šo spēku 20 and then reduce mass to 2. un samazināt masu uz 2. 20 divided by 2. 20 dalīts uz 2. You have 10. Tu You iegūsti didn't, 10. you didn't put in more energy. Tu vairāk enerģijas You neieguldīji. just reduce. Tu vienkārši samazināji masu. So some people will leave you. Daži cilvēki tevi atstās, Let them go. lai viņi iet, Let them go. lai viņi iet. Somebody say, let them go. Sakiet, lai viņi iet, Let them go. lai viņi iet. You see, one day Kādu dienu you would have to realize tu sapratīsi, that you are an ego. ka tu esi ērglis. And it's right now is the best time to say goodbye to chickens. Un tagad ir labākais brīdis, kā atvadīties no vistām. You were born in the middle of chickens. Tu piedzimi starp vistām, So because all of you had feathers, jo visiem ir spalvas. when the chickens do this, Un kad visas, they fly only to this level. es tikai tik augstu paceļās. Because you grew with them, Un tāpēc, ka tu izaugi kopā you ar also viņiem, do this. tu arī tā dari. You fly to this level. Un tu arī pacelies tik But you augstu. are an eagle. Bet tu esi ērglis. Then one day, Tad kādu dienu God made all the chickens to leave you. Dievs izdarīja tā, ka viss atstāja And tevi. suddenly, Un you pēkšņi begin to realize, tu sāc saprast, let me try to fly higher. es pamēģināšu lidot You augstāk. went here. Un tu pacēlies Let me tik augstu. go. Let me go more. You went here. Es tieši augstāk. And then you realize Un tad tu saprati, all these years ka visus šos I've gadus been an eagle behaving like a chicken. es biju kā ērglis, kas uzvedās kā vista. And right now, Un šajā you brīdī realize tu saproti, it was good tas bija labi, that chickens were taken away from you. ka vistas paņēma projām. Because if they were not taken away from Jo you, viņas nebūtu paņemts prom no tevis. you want to remain chicken for life because Uz of visu association. mūžu palikt par vistu. Are you with me? Saprotat? A lion that was born in the midst of goats, a lion Lauva, kas piedzima starp āžiem, will never know nekad neuzzina, when he is hungry. kad viņš ir He will not izsaucis. know Viņš nezinās, that nekad, those goats ka šī āži supposed to be food for him. vai kazas viņas var būt kā ēdiens priekš viņa. until one day Līdz kādu the goat dienu leaves aiziet šīs kazas, and he sees another lion, un viņš ieraug citu lauvu, and he sees this lion un viņš ieraug citu lauvu, tearing goats apart, kurš saplēš And- kazu. and he realizes Un viņš saprot, all this while visu šo I've laiku been in the middle of meat es esmu bijis starp gaļa, and I'm eating grasses. kur bija daudz gaļas, bet es ēdu zāli. If they wanna go, let them Ja go. viņi grib iet, lai viņi iet. If they wanna leave, Ja viņi grib tevi atstāt, let them leave. lai viņi tevi atstāja. You see, there are some things that will never happen in your life Ir kādas lietas, kas nekad nenotiks tavā dzīvē, until you are alone. kamēr tu būsi viens pats. That is why you realize, Tāpēc tu saproti, where was Moses when God spoke to him? kur bija Mūzes, kad Dievs uz viņu runāja. Help me Palīdziet man. in the bush, Viņš bija alone. tuksnesī, viens When pats. Samuel came to anoint David, Kad Samuels atnāca, lai where svaidītu was Dāvidu, David? kur bija Dāvids? Alone in the bush. Viņš bija viens pats kaut kur krūmos. When Joseph Kad Jāzeps, was sold into slavery, kad viņu pārdeva he verdzībā, was
alone. Viņš bija viens There pats. is an encounter Ir satikšanās, you can never have with God kura tev nekad nebūs ar Dievu, until you are alone. kamēr tu nepaliksi viens. There is a season in your life Ir sezona tavā dzīvē, when God himself will let it happen. kad Dievs pats pieļaus, ka tas He notiek. will let people leave Viņš ļaus, ka visi cilvēki so aiziet, that your trust lai tava can uzticēšanās only be in him. būtu tikai uz viņu. Because the day you see Goliath, Jo tā diena, kad tu satiksies ar your own Goliātu, brothers will say, "What are you doing?" tev brāļi teiks, ko tu dari? They will not be there to help. Viņi tev nepalīdzēs, But you will say, bet tu teiksi, "You've come to me with spears and sword. tu nāc pret mani ar nūju I am un come šķēpu. in the name of the Lord." Bet es nāku tā kunga spēkā. It's the name of the Lord you know personally that works for you. Vai tā kunga vārds, tu pazīsti viņu personīgi? Personally. Personīgi. David knew this name personally. Dāvids viņu vārdu pazina personīgi. Number 4, 4. punkts. people will reduce. Cilvēks skaits ap It's a tevi new samazināsies. Ir pienākusi jauna Don't sezona. fight it. Necīnies pret to. Don't fight it. Necīnies pret to. That was part 1. Tā bija pirmā daļa. So let's start part 2. Sāksim otro daļu. If we can't finish today, we'll put it forward. Nu, ja nepabeigsim šodien, tad Number tad 5. citreiz. 5. punkts. What's going to happen to you in the new season? Kas ar tevi notiks jaunā One sezonā? of the signs, Viena no pazīmēm discouragement begins to increase. sāks pieaugt vilšanās sajūta. Discouragement. Vilšanās. You start getting discouraged. Tu zaudēsi drosmi. Elijah Elija had just killed prophet of Baal. tikko bija nogalinājis Bāla And praviešu. what happened next? Un kas tālāk notika? He went and is asking God, kill me. Un viņš gāja un teica, Dievs nogalina mani. Discouragement came. Atnāca drosmes zaudēšana. Depression came. Atnāca depresija. Satan will try Sātans to bring centīsies discouragement. atnest vilšanos. Be strong. Esi stiprs. Be strong. Esi stiprs. Be strong. Esi stiprs. You know, that's what God told Joshua. Tāpēc Dievs teica Jozoā, Be strong esi and be stiprs courageous. un drošs. This is an action word. Šis ir darbības It's vārds. verb. Tas ir You darbības do it vārds. yourself. Tev pašam tas You jādara. put on what people call a thick skin. Tu uzvelc biezu ādu. Be strong. Esi stiprs. Satan, I'm Sātan, not giving you what belongs to me. es neatdošu tev to, kas pieder man. Because when the angel came Jo, kad eņģelis atnāca and Elijah says, I am depressed, un Elija teica, es esmu depressed. depresijā. What did God do? Ko Dievs izdarīja? God sent the angel Dievs sūtīja eņģeli, to give him bread. lai dot viņam maizi. God did not speak about the depression Dievs nerunāja par depresiju, because there is a strength in you jo tev ir spēks, that can beat any depression at any time. kurš jebkurā brīdī var sakot depresiju. Those that wait upon the Lord will mount with wings like eagles. Tie, kas gaida uz to kungu, pacelsies kā ērgļu spārnos. When you wait upon the Lord, Kad tu gaidi uz to you kungu, mount with wings like tu eagles. pacelies spārnos kā You ērglis. see, waiting Saprotu? upon the Lord Gaidīt uz to kungu, means spending time with him. tas nozīmē pavadīt laiku ar viņu. As you spend time with him, Kad tu pavadi laiku ar he viņu, rubs that strength on you. tad viņš ieberzē You tevī šo become what you spēku. see. Un tu kļūsti par to, ko tu You ieraugi. become what you see. Tu kļūsti par to, ko tu And ieraugi. in the face of trouble, Un, kad tu sastopies ar problēmām, what you see is victory. tu ieraugi There uzvaru. is no other option. Nav cita In the varianta. face of depression, Depresijas priekšā, what you see is glory. tu ieraugi, tā ir There is godība. no other option. Nav citu variantu. In the face of discouragements, Vilšanās gadījumā, what you see kad tu is with sastopies ar God. to, All ieraugi Dievu. things ka viņš ir visā are tajā. possible. Ka ar viņu viss ir iespējams. All things are possible. Visas lietas ir iespējams. In a new season, Jaunā sezonā Satan will come Sātans nāks with discouragement. un nesīs tev vilšanos. Expect it. Gaidi to, Prepare for it. sagatavojies uz to. The word of God Dieva vārds is that bread. ir šī maize. Eat it Ēd to day and night. dienu un God nakti. said, this is the scroll. Eat it. Dievs teica, šeit ir rullis, apēd to. Eat it. Apēd to. Paul says, let this word be fully
Pāvils saka, lai šis vārds pilnībā abode in you, ir fully, tevī, mājot tevī. the fullness of Christ, Viss tā pilnībā Kristus the pilnība, knowledge of Christ, Kristus atziņa, so that in the day of trouble, lai smagā dienā you respond not emotionally, tu nereaģē you emocionāli, respond like Jesus. bet tu reaģē kā Jēzus. It is written. Stāv rakstīts, It is written. stāv It rakstīts, is written. stāv rakstīts. And Satan can get tired. Un Sātans nogurs, He left. un viņš aizgāja. Discouragement. Vilšanās. What drosmes will you zaudējums. do Ko tu darīsi, when your own brothers sold you out kad tavi brāļi pārdod tevi? after sharing a powerful dream? Kad tu padalies ar viņiem ar spēcīgu sapni? Can you imagine? Varat iedomāties, You have a team tev ir or you komanda, have some people around you. ap tevi ir And cilvēki, you say, glory to God. un jūs visi kopā sakat, slāva Dievam, Glory to God. Slava I have a Dievam. vision. man ir God vīzija. is taking our team to this place. Dievs mūsu komandu vedīs uz turieni. And they say, okay, Un viņi saka, labi, let's sell him. pārdosim viņu. That is the phase of a new season, and this boy was sold into slavery. Tas nozīmē, ka sākās jauna sezona, un viņš tika pārdots This is the verdzībā. strategy of the enemy. Tā ir ienaidnieka stratēģija. And the Bible says, Un Bībele saka, let us not be weary, nepagursim, for in due season nepiekursīsim, we shall reap if we do not fail. jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. You see, there is a condition. Ir nosacījums. Condition. You Nosacījums. will reap what you sow Tu pļausi, if ja you do not fail. nepagursi. Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, you have already come too far. tu jau pārāk tālu aizgājis. Going back Iet atpakaļ, takes more energy than where you are going. tas prasīs vairāk enerģijas nekā iet uz priekšu. Are you with me? Jūs sekojat man? Don't go back. Neiet Don't atpakaļ. go back. Neiet atpakaļ. You have gone far beyond the midpoint. Tu esi aizgājis jau pārāk tālu. Going back is too late. Iet atpakaļ jau ir pārāk vēlu. Wear the garment of Christ upon yourself. Uzvelc Kristus apģērbu par sevi. Wear the strength of God upon yourself. Uzvelc Dieva spēku par sevi. Like Paul said, Kā Pāvils teica, I fought, es cīnījos, fight to the end. cīnies līdz galam. Because God has given you beyond what you can imagine. Jo Dievs ir devis tev daudz vairāk, neko tu vari The iedomāties. same energy to give up To pašu enerģiju, lai tu is padotos. the energy to get there. Tā ir enerģija tāda pati, kas tev novadīs līdz galamērķim. Stay there. Paliec tur, Stay there. paliec tur. Don't move. Nekusties, Don't move. nekusties. That's number 5. 5. punkts. Number 6. 6. Signs of a new season. Jaunas sezonas pazīmes. Unusual opposition and warfare. Neparasta pretestība un cīņa. Unusual opposition and warfare. Neparasta pretestība un cīņa. In this season, Šajā sezonā it will look like there is a coordinated attack on your life. izskatīsies, it kā ir Coordinated. koordinēts uzbrukums pret tavu dzīvi. As a mother, Kā mamma, that's the time there's a problem with a child. tev būs problēmas ar bērnu, That's the time you are having a personal problem in your health. tev būs personīgas problēmas ar veselību. That's the time there's an attack on your personal ministry. Vienlaicīgi notiks uzbrukumi Don't kalpošanai, respond emotionally. emocionāli nereaģē That's uz the to. time to pray. Tas ir laiks, kad That's jālūdz. a good spot to fight the good fight of faith. Tā ir laba vieta, kad sāk cīnīties ticības cīņu. When I begin to hear some things about me, Kad es sāku dzirdēt kaut kādas lietas par mani, you know, usually parasti. it could be a group of people saying something about you. Tā var būt cilvēku grupa, kas kaut ko par But tevi it's runā. like this one is like a coordinated attack. Bet tas bija kā koordinēts uzbrukums tur I un tur un don't tur. waste time talking about it. Es netērēju laiku, lai runātu par I to. pick up my phone, Lai paceltu call telefonu, my friends. piezvanītu Let draugiem. us pray. Es Kappa, ekaradia. piezvanīju draugiem, teicu, lūksim, We pray. lūgt, mēs We lūdzām. pray. Mēs lūdzām. After prayer, Pēc the Lord lūkšanas releases a word. tas kungs atraisa We vārdu. shout glory to Jesus. Mēs dodam visu godu Jēzum. Our friends you can call. Cik draugiem tur var piezvanīt? Our friends that you can Lai call tev ir draugi, kuriem tu when vari you see these piezvanīt. coordinated attacks. Kad tur ieraugi, ka notiek šis Because koordinēts it uzbrukums. is a new season. Jo tas ir, tā ir jauna And sezona. Satan Un knows Sātans zina, what is standing between you and the throne to, kas stāv starp tevi un starp is troni. Goliath.
Tas ir Goliāts. And he knows Un viņš zina, if you bring Goliath down, ja tu nogalinās Goliātu, nothing can take the throne from you. tad nekas nevarēs tev atņemt šo That troni. is the time to pray. Tas ir laiks, kad jālūdz. That is the time to fast. Tas ir laiks, kad jāgavē. That is the time to confess the word of God. Tas ir laiks, kad jāpliecina Dieva Because vārdu. Satan is coming for your emotional reaction. Jo Sātans meklē tavu emocionālo Nobody reakciju. wins Satan on the level of emotion. No, you cannot. Neviens emocionāli nevar Sātanu sakaut. Never. Nekad Go in neviens. prayer. Ej un lūdz. Go in prayer. Ej un lūdz. Unusual coordinated attacks. Ja tu redzi neparastu But koordinētu the Bible uzbrukumu, says, Bībele saka, no weapon neviens ierocis, formed against me kas ir vērsts pret shall mani, prosper. tam nekas neizdosies. No weapon. Neviens That means ierocis. what could bring me down Tas nozīmē, ka kas man varēja On earth sakaut uz šīs zemes, has not existed. tas nav nekad And pastāvējis it will not exist. un nepastāvēs. With this mindset, Ar šādu you domāšanu understand tu saproti, that when the attacks come, ka nāk uzbrukumi, that our warfare ka mūsu cīņa is not against flesh. nav pret miesu And blood. un asinīm. It is an absolute waste of time to attack and start fighting flesh and blood. Tā ir pilnīgi laika tērēšana miesā cīnīties. Imagine what you can do with that time. Iedomājieties, kā es savādāk varētu šo laiku izmantot. Unusual attacks, Neparasti uzbrukumi unusual oppositions. un pretestība. 1 Corinthians 16, verse 9. 1. korintiešiem 16:9. For a great door and effectual is open unto me. Jo man atvērušās plašas durvis Look at the last thing it says. sekmīgai darbībai, And there are many adversaries. bet arī pretinieku daudz. Cik? Skaties, šī pēdējā daļa. Cik? Many. Omeni daudz pretinieku. A great. How many of you are praying for open doors? Kur no jums lūdz par Help atvērtām me. durvīm? Well, many. Daudzi. Many adversaries are coming with the open Daudzi door. pretinieki. And you can't run. You can't run Un tu nekur nevar aizbēgt, because you have asked God. jo tu prasīji Dievam. Open doors to nations. Atver durvis uz nācijām. And you don't know the demons upon those nations. Un You don't know the demons upon those tu nations. nezini, kāda ir dēmoni par šīm nācijām. Then he opens the door. Un tad viņš atver durvis. Is it here? Šitas te? Yet close the door. He Nē, gives nē, back. nē, nē, aizver durvis. No, but we are not going back. No. Nē, mēs neejam atpakaļ. No. Nekad. God is with us. Dievs ir ar mums. So with every door open, Ar visām there atvērtām are durvīm. many adversaries. Vienmēr būs daudz pretinieku. Don't back off. It's normal. Neatkāpies, tas ir It's normal. normāli. Tas ir normāli. I wrote here, Es šeit pierakstīju. new levels attract new battles. Jauna līmeņa piesaista jaunas cīņas. Don't forget this. Neaizmirst nekad to. And I wrote, battles can announce promotion. Battles, it's not here. Battles can announce promotion. Un cīņas var pasludināt tavu paaugstinājumu. Promotion. Paaugstinājumu. Number 7. Un 7. punkts. What happens in the new season? Kas notiek jaunā sezonā? Distractions and memories of past pain. Ka tevi novērš Distractions. novērsumu pagātnes sāpju atmiņas. You will be distracted. Tevi novērsīs. And you start remembering past things that happened to you. Un tu atcerēsies pagātnes lietas, kas ar But tevi the Bible notika. says, Bet Bībele saka, remember not the former things. neatceries to pagātni. Don't be like Lot's wife. Neesi kā Lata sieva. Don't look back. Neskaties atpakaļ, There is no better yesterday for me in Christ. jo manī nevar būt labāka vakardiena. Tomorrow is always better. Rītdiena vienmēr būs labāka. His goodness is good every morning, every morning, Viņa every labestība morning. ir jauna katru rītu. Don't cut the emotional ties from anything in the past. Cut the emotional ties. Nogriez emocionālās saites ar pagātnes lietām. It could be good, Tas var būt kaut kas it labs, could be bad. tas var būt kaut kas Don't slikts. let it be a distraction. Neļauj, lai tas novērš tev uzmanību. Satan plays the mind game Sātans spēlē spēlīts tavā and it prātā, brings back un viņš grib the atgriezt memories. šīs atmiņas. Stop arguing with your wife and your husband about what they did yesterday. Nestrīdies ar sievu vai vīru par to, ko viens vai otrs izdarīja Today, vakar. let's solve Šodien, today's argument. šodien runāsim par to. Let's solve today's argument with today's wisdom from Ar God. šodienas gudrību Dievā. Do you hear what I'm saying? Jūs dzirdat, ko es saku? God has given you wisdom Dievs tev ir devis as a gudrību husband, kā vīram, as a wife, kā sievai, to solve today's argument. lai atrisinātu šodienas strīdu. But you still want to bring back
the argument from 2 years ago Bet tu gribi pacelt to strīdu, kas notika pirms 2 because gadiem. of the ice cream he did not buy. Dēļ tā, ka kāds viens otram nenopirka saldē. I remember Es atceros, in Jurmala, Jūrmalā tas notika. I asked you to buy an ice cream, Es to prasīju nopērts man but you saldē. didn't pay attention to me. Bet tu vispār man uzmanību It's nepievērsi. happening again. You see, it's happening again. Redzi, atkal tas You will notiek. lose that battle Tu zaudēsi šajā with cīņā Satan. ar Sātanu. Because the wisdom God gives you Jo tā gudrība, ko tev Dievs is dod, for today's argument. ir priekš šodienas strīda. Bring resolution. Tā kā vajag atrast You risinājumu. cannot bring yesterday's pain Neienes vakardienas sāpes into tajā, today. šodienā, and expect a new thing to happen. lai sagaidītu, ka notiks kaut kas Are you jauns. with me? Jūs sekojat man? I wrote here, you cannot enter a new season while mentally living in an old one. Tu nevari ieiet jaunā sezonā, mentāli dzīvojot vecajā. When you speak to some people, Kad tu runā ar kādiem cilvēkiem, you wonder, tu brīnies, why did you then leave that country? kāpēc tu, Why did you leave that country to come kāpēc, here? kāpēc tu aizbrauc no tās valsts, lai būtu Oh, šeit? when I was in Norway, Kad es biju when I was in UK, Norvēģijā, when I was tur in Sweden. Lielbritānijā, Zviedrijā oh, when I was in Russia, vai Krievijā, it was like this. It was like this. tur bija tā un tā. Latvia, you know. Latvijā. Then you will not enter into the new thing God is doing. Tad tu neies jaunā sezonā tajā, Brothers ko and Dievs dara. sisters, Brāļi un māsas, just pack your luggages sapakojiet mantas and go back to Finland. un dodaties atpakaļ uz You will do Somiju. better there. Tev tur labāk klāsies. But if you want to enjoy the fruit of this land, Bet ja tu gribi baudīt no šīs zemes augļiem, you will prophesy. tev ir jāpravieto Wherever I put my feet, visur, kur es lieku savu I kāju take pēdas. Es to paņemu. wherever I plant my seed, Visur, kur es sēju savu I sēklu, receive the harvest. es saņemu I ražu. forget whatever happened in the past, Es aizmirstu visu, kas bija pagātnē. good or bad. Labs vai slikts? Number 8, 8. punkts. new season. Jauna sezona. I'm almost finished. Gandrīz jau pabeidzu. Offenses arise. Rodas aizvainojumi. Offenses arise. Rodas aizvainojumi. When you enter into a new Kad season, tu ieej jaunā sezonā, you begin to get offended with everything. tu sāc aizvainoties uz visiem. Everything. Viss tev aizvaino. That was a problem John the Baptist had. Tāda bija Jāņa Kristītāja problēma. Because when Jesus responded, Kad Jēzus reaģēja, Jesus was wondering, why is John the Baptist offended? viņš brīnījās, kāpēc Jānis Kristītājs ir aizvainojies. Many of you get offended too easily. Pārāk daudz no jums pārāk viegli Too aizvainojas. easily. Pārāk viegli. I think sometimes I'm thinking Dažreiz es tā domāju, that if some of you become a pastor, ja jūs kļūt par mācītājiem, I'm afraid you're going to go get a gun and just shoot people. jūs droši vien dabūtu kādu šaujumu un sāk šaut uz I'm afraid cilvēkiem. that would happen. Es baidos, ka tā varētu notikt. Because to be on a higher level, Lai būtu augstākā you līmenī, need a high level of emotional intelligence. tev vajag augstāka līmeņa emocionālo Emotional inteliģenci. intelligence. You can react to everything. Tu nevari reaģēt uz visu. You can't. Tu nevari. If Saul is chasing you Ja Sauls tevi vajā and wants to kill you, un grib tevi nogalināt, do you have enough emotional intelligence vai tev ir pietiekoši emocionālās when you inteliģences, stand in front of him stāvot viņa priekšā and he's sleeping? un kad viņš guļ? Do you have enough intelligence not to kill him? Tev ir pietiekoši inteliģences, lai nenogalinātu viņu. You see? Saprotat? Some of you will say, oh, Kādu no jums teikt? the Lord has opened the door. Tas kungs ir atvēris durvis. Aha. Then you will start doing whatever that you can do on Tad him. jūs sākt ar viņu darīt visu, kas jums ienāk prātā. But that was a promotion Bet tas for bija, David. tā bija paaugstināšana God- priekš Dāvida. He's testing how he can undo the throne. Dievs pārbaudīja viņu, kā viņš var tikt līdz tronim. When you get to the throne, Kad tu tiec līdz tronim, are you going to use it to kill anybody that doesn't like you? vai tu to izmantosi, lai nogalinātu visus, kas tev nepatīk? You know why we have corrupt government? Ziniet, kāpēc mums One of valdībā the ir reason. korupcija? We have people that have been traumatized Ir cilvēki, kuri ir traumēti, and they were bullied. un par viņiem ņirgājās. And their fuel for achieving that goal Un tā ir viņu degviela, lai sasniegtu kādu is mērķi. because they also want to be in charge. Jo viņi grib būt priekšnieki, But they don't know, noteicēji, they don't bet viņi know nezina, that this trauma is still there. ka tā trauma joprojām viņos ir. When they get to the top, Kad viņi nonāk they augšpusē, begin to oppress people. tad viņi sāk apspiest It cilvēkus. is a way of trying to fill that hole Tas ir viņu veids, kā izpaust šo that only sāpes, Jesus can fill. ko
Jēzus tikai var atrisināt un In this piepildīt. church, Šajā draudzē it doesn't matter vienalga, if somebody just went to raise the dead vai kāds ir augšām cels mirušo, and you came here vai tu esi atnācis šeit. and you are all over the internet Un tu esi visā tur internetā, that you just raised the dead. bet tu tikko augšām cel mirušo. You will sit wherever the ushers put you to sit. Tu apsēdīsies tur, kur kārtībnieki tev We are nosēdinās. not hungry for you to be in the leadership, no. Mums nevajag cilvēks vadībā In vienkārši. fact, Faktiski, most of the people in our leadership, most of them. lielākais vairums cilvēku, kas ir līderi šajā I think draudzē, all even, es domāju, pat visi, they don't want to be there. viņi pat tur negrib atrasties. Are the leaders here? Šeit ir kāds līderis. Do you agree with me? Yes. Some of you don't want to be there. That is true test of leadership. Tas ir patiesais līderības People pārbaudījums. that are not looking for the position to oppress other people. Cilvēki, kas nemeklē savu pozīciju, lai apspiestu cilvēkus. And the way Un veids, this happens kā tas notiek, is when you know how to handle offenses. kad tu zini, kā tikt galā ar aizvainojumu. Number 9, 9. I will punkts. put this note on the group. Es šīs piezīmes ielikšu grupā. You can read the scriptures. Varēsiet tur izlasīt šīs And you raksturvietas. can join the group. You can see Christine to join the group. Un, ja gribat pievienoties grupā, varat pieiet Number pie Kristīnas. 9. 9. punkts. And this is important. Un šis ir svarīgs. Divine connections. Parādās They dievišķi begin to appear. savienojumi. Divine Tie connections. parādās. Somebody asked me a question. Kāds man uzdeva jautājumu? And the person says, Un cilvēks saka, Samson, I don't understand. Samson, es nesaprotu. Why is it that Kāpēc this place, šī vieta, everybody doesn't want to talk to you? neviens negrib But runāt, outside, bet ārpusē everybody wants to be with you. visi grib ar tevi būt Why kopā. don't you just go outside? Kāpēc? Tu vienkārši neej No, tur no, no, ārpusē. no. It's a new season. Nē, šī ir jauna God will sezona. begin to build new connections. Dievs veido jaunus kontaktus. Connection that will change your life forever. Kontakti, kuri izmainīs tavu dzīvi uz In visiem the laikiem. space of 2 months, in 2 months' time, Pēdējo 2 mēnešu laikā, I mean, this past 2 months, iepriekšējos 2 the kind mēnešos, of connections God has brought my way, tādi kontakti, kādas Dievs man ir I devis, can't believe it. es nevaru pat tam noticēt. New season. Šī ir jauna And that sezona. this is very important. Listen to me, please. Un tas Listen. ir ļoti svarīgi Listen. paklausties. Do not let past pain Neļaujiet pagātnes sāpēm. judge how you relate with the new relationship. Netiesā tevi, kā tu izturies pret jaunām Are you attiecībām. with me? Jūs man sekojat? Joseph, the Jāzeps. secret of Joseph's rising Tas, kad Jāzeps pacēlās, kāds is ir viņa because of noslēpums? the connection with those guys that had a dream. Viņam bija kontakti ar šiem cilvēkiem. He had connection with them. Ar viņiem bija kontakts. And listen to what happened. Un paklausieties, kas notika. These guys were sad. Viņi bija bēdīgi. And Joseph, Un Jāzeps, if he was someone that has the pain of the past, ja viņam būtu pagātnes sāpes, he would not care about them. viņam būtu vienalga, kas ar viņiem But notiek. he looked at them Viņš paskatījās uz viņiem with love. ar It mīlestību. did not matter how much pain he went through. Vienalga, cik daudz sāpēm viņš bija gājis He cauri. kept the love. Viņš paturēja mīlestību. Please Lūdzu, be original. esiet dabīgi, Be oriģināli. original. Don't let pain change you. Lai sāpes jūs neizmaina. And he went to them. Viņš piegāja pie viņiem, This question changed his life. un šis jautājums izmainīja viņa dzīvi. What happened to both of you? Kas ar jums abiem notika? That's it. Tas arī viss. And because of that connection, Un dēļ šī kontakta he went to the throne. viņš nonāca uz troņa. New connections will come. Jauni kontakti Value parādīsies. those connections. Novērtē tos, Build those connections. veido viņus. God will always use somebody to lift somebody. Dievs vienmēr lietos vienu cilvēku, lai paceltu otru. Number 10. Un 10. punkts. God will give you fresh instruction. Dievs dod jaunus norādījumus. Fresh instructions. Jaunus norādījumus. It could be the same instruction. Tie var būt tie paši, It could be different. tie var būt citi. Let me give you 2 examples. Es došu piemērus. To get water from the rock, Lai dabūtu ūdeni no klints. how many instructions did God give Moses? Cik instrukcijas Dievs deva Mozum? 2 different instructions. Divas dažādas instrukcijas. You see? Saprotat? Don't think you already know it. Nedomā, ka tu to jau zini. Let God speak to you. Lai Dievs runā uz tevi. And Un, when Jesus wanted to get fish for Peter, kad Jēzus gribēja, lai Pēters noķertu zivis, what instruction did he give Peter? kādu instrukciju viņš Pēterim deva? The same thing To pašu, Peter
ko Pēters already did. jau bija darījis. Throw the net. Viņš met tīklus. Don't copy your neighbor. Nekopē savu kaimiņu. They can have a different instruction, Viņiem varbūt ir cita instrukcija. but God might give you the same instruction you had already. Bet Dievs varbūt dos to pašu instrukciju tev. And that is why it is important Tāpēc ir svarīgi to always stay connected to God in a new season. būt kontaktā ar Dievu jaunā sezonā. Always. Vienmēr. Always. Vienmēr. Always. Vienmēr. Because if you don't always stay in contact, Jo, ja tu neesi kontaktā, you will kill Isaac. tad tu nogalināsi And you will Īzaku. say, God told me to kill Un Isaac. tu pateiksi, ka Dievs man teica, ka man viņu jānogalina. Are you with me? Jūs man sekojat? You will kill Isaac. Tu nogalināsi And he said, Īzaku. why did you kill your son? Kāpēc tu nogalināsi savu dēlu? God told me. Dievs man teica. And it's not a lie. Un tie nav But meli. the problem is, Bet problēma you ir did tāda, not hear the next ka tu instruction. nākošo instrukciju In new nesadzirdēji. seasons, Jaunā sezonā God will speak at various times. Dievs runās dažādos And laikos. you have to hear Un tev and jāsadzird. act. Un jādrīkojās. The last one, Un pēdējais. I'm going to pray. Un tad lūksim. This is the part that I love the most. Un šī daļa man patīk visvairāk. Small signs of life begin to appear. Sāk parādīties mazas dzīvības pazīmes. Small signs Sāk of parādīties life begin to appear. mazas dzīvības pazīmes. Yes, you felt depressed. Jā, tu biji no depresijā. Yes, you felt people left you. Jā, tu jūti, ka cilvēki tevi atstāja. But you still notice Bet tu pamanīji, something is shaking. ka kaut kas sāk Not drebēt. so big yet, Tas nav nekas tāds but liels, something is moving. bet kaut kas notiek. Kaut Now, kas, when I pray for somebody, they get healed. kad es lūdzu par cilvēkiem, viņi saņem dziedināšanu. When I prophesy, the person says, yes, that's true. Kad es pravietoju, cilvēks saka, jā, tā ir patiesība. Something is shifting. Kaut kas mainās. A small fist is in the cloud. Kā ir mākonīts Small dūres lielumā. You don't have to see the big picture yet. Tev nav jāieraug uzreiz pilnu bildi. Elijah heard there is a small feast in the cloud. Eli redzēja, kad ir mazs Ihād. mākonīts. He heard. Viņš sadzirdēja, kad ir šis And he mākonīts. says, rain is coming. Let's go. Un viņš teica, jā, būs lietas. Small feast. Small feast. Mākonīts dūres Do lielumā. not take the small beginnings lightly. Neskaties pavirši uz šīm mazajām lietām. For example, Piemēram, you have a vision tev ir vīzija to be the pastor būt mācītājam. of a large church. Liels draudz But mācītājam. now that season is coming very close. Un šī sezona jau ir Very pietuvusies. close. Ļoti Very tuvu. close. Ļoti And tuvu. what happens to you? Un kas ar tevi You notiek? lose people. Tu zaudē What cilvēku. happened to you? Kas ar tevi notiek? Depression comes. Atnāk What depresija. happens to you? Kas ar tevi notiek? You begin to realize as though everything is on you, every attack is on you. Un tev izskatās, it kā viss ir pret tevi. But suddenly, Bet pēkšņi somebody asked you, kāds tev pajautā. we have 4 of us, Mēs esam 4. just 4. Just 4. Tikai 4. We want you to be our leader. Mēs gribētu, lai tu būtu mūsu Share līderis. the word with us. Padalies ar Pray Dievu with vārdu. us. Lūdzu kopā ar mums. Small signs, small. Mazas A zīmes, fist will become to kā show. dūres lielumā. What you do with that fist is what changes everything. Ko tu izdarīsi ar šo mazumiņu, tas izmainīs Because visu. that will be the seed of the breakthrough coming. Jo tā būs sēkla priekš izlaušanās, So when kas when tuvojās. those 4 people ask you, Kad šie 4 cilvēki tev be paprasīs, our leader, es mūsu līderis, pray for us, lūdzu par mums, share the word of God with us. padalies ar Dievu vārdu ar mums. Prepare for every time you meet them as though you're going to speak to 1 million people. Sagatavojies, kad tu tiksies ar viņiem, it kā tu runāt uz miljonus cilvēkiem. Because that's your last test. Jo tas ir tavs pēdējais It's the pārbaudījums. test of faithfulness. Tas ir pēdējais uzticamības Faithfulness. pārbaudījums. Uzticamības Yes, you want to be the pārbaudījums. pastor of the biggest church. Jā, tu gribi būt lielākās draudzes mācītājs. That's your vision. Tā ir tava That's vīzija. your passion. Tā ir tava deksme. Now, 4 old women came to you. Bet 4 cilvēki tikai atnāca pie What tevis. you do with them Ko tu izdarīsi ar viņiem, determines where you're going. noteiks to, cik tālu tu aizies. Can you rise on your feet? Varat piecelties. Have you been blessed? Vai saņēmāt svētību? It's a new season, Šī ir jauna sezona, and I want you to enter it. un es gribu tajā iet. Begin to pay attention to these little signs. Sākat pievērst uzmanību šīm pazīmēm. Don't ignore them. Neignorējiet Don't tās. ignore them. Neignorējiet Respond tās. to them. Reaģējiet uz tām. And don't let the enemy take you out of your position. Un neļauj, lai ienaidnieks izšauba tev no tavas Don't pozīcijas. let him take you out of your position. Neļauj, lai viņš izšauba tev no tavas pozīcijas. Everything that is trusted into your hand, Viss, kas tavām rokām ir uzticēts, do it faithfully. dari to uzticīgi. There are many people
Ir daudz cilvēku, doing amazing things in this church. kas šajā draudzē dara apbrīnojams I lietas. just felt like using this person as an example. Bet es jūtu, ka man vajag šo lietot kā piemēru. No, I just want to use one person as an example. Es vienu cilvēku gribu lietot kā But piemēru. many people are doing mighty things here. Daudz cilvēku dara Great things. brīnišķīgas lietas šeit. Now, Andres, можете подойти? Можно вас? Да. This man of God here Šis dievvīrs, had his own church. viņam bija sava draudze. Do you know what he does for us here? Zini, ko viņš priekš mums šeit draudzē dara? Willingly. Pats All labprātīgi. the sermons online, Visas svētrunas online, testimonies, liecības, worship sessions. slavēšanas, He's the one doing them. viņš to visu veido. He had his own church. Viņam bija sava draudze. Faithfulness. He was Uzticamība. not asked to do it. Viņam neviens to neprasīja darīt. He saw, Viņš I'm in ieraudzīja my father's house. savā tēva namā, There is a need, ka ir vajadzība, and I will fulfill the need. un es to piepildīšu. Спасибо большое. Paldies. Спасибо. Thank you. Paldies. And I could call many people like that. Un es daudz cilvēks varētu izsaukt šeit tā. When I tāpat was still jumping around in medical school, Kad es vēl studēju medicīnu, I was still jumping around as a small boy. es vēl biju mazs puika. Gunders was already a deliverance minister. Gundars jau bija atbrīvošanas kalpotājs. How many years? 3 years. 3 years. I was still like trying to pass my exams. Es savus medicīnas eksāmenus centos And with nokārtot. all humility, Un visā God pazemībā is using him here. Dievs viņu šeit lieto. What? I can go on and on and on. Un es tā varētu turpināt vēl un vēl un vēl. On and on. Vēl un vēl. Trust me, Ticiet man, God is watching everything. Dievs visu redz. And you will receive your reward. Un jūs saņemsiet savu Both algu. here. Bet šeit, Both here šeit and also in heaven. un debesīs. At some point Kādā brīdī in Latvia, Latvijā Edgar was leading one of the best home group chat networks. Edgars vadīja mājas grupu tīklu. Great man of God, Viņš ir varens dievvīrs. humble. Viņš ir pazemīgs. This is an evangelist. Viņš ir evaņģēlists. In Norway Norvēģijā has been ministering. viņš kalpoja. In the UK, Lielbritānijā he still translated me on Thursday. viņš ceturtdienās man tulko. When I was still trying to understand my life, Kad es joprojām centos saprast do I love God or not love God? vai es mīlu Dievu vai nemīlu. Ilse has been playing violin everywhere all over Latvia. Ilze visā Latvijā spēlēja violi. Every pastor knows Ilse. Visi mācītāji viņu pazīst. I can go on and on about everybody. Es varētu tā turpināt par katru. And I sit down Un es and I apsēdos. say, God, what are you doing? Un es prasīju, Dievs, ko tu You are dari? pulling people like this, Tu sapulcini mighty men of cilvēkus. God, Varenus women Dievu- of God, Dieva and they are ļaudis. humble Un viņi ir pazemīgi, to believe what you show me. uzticīgi, ka viņi tic It tam, will be ko tu man parādīji. a spiritual crime for me to run away because of critics. Priekš manis tas būtu garīgs noziegums, ja es aizbēgtu tikai dēļ kritikas. God has blessed us too much, Dievs mums pārāk daudz ir and svētījis. He's preparing something. Un viņš kaut ko He's gatavo. cooking something. Viņš kaut ko I gatavo. also don't know yet Es arī pats to nezinu, pagaidām. when and how, Kādu un kas. but Kā. I feel like Bet es God is jūtu, preparing these heavy lions. ka Dievs gatavo šos lauvas. And when He's ready to release us, Kad viņš būs gatavs mūs atraist, something will shake. tad kaut kas sadarbēs. I believe those lions are here today, Es ticu, ka šie lauvas ir šodien šeit. and it's a new season. Un šī ir jauna A sezona. new season. Jauna sezona. Some of you have learned so much Daudz no jums esat tik daudz that if mācījušies. you only listen to my words, Tad, kad jūs dzirdat manus I vārdus, will be a boring pastor. es jau kļūstu kā garlaicīgs mācītājs. That's a bought me something not long ago, Nesen tāds priekš manis kaut ko nopirka. and I've not yet listened. I have to listen to it. Es vēl neesmu to paklausījis. It's a package of where I can grab knowledge in the area of soul healing. Tā ir informācija, ko es varu mācīties par dvēseli dziedināšanu. That is my task next week. I want to spend time to just Tas ir mans listen to the course. uzdevums nākošu nedēļu. And I'm thinking to myself, Un es pēc tevis domāju, someone that has received so much knowledge kāds, kas ir tik daudz ko mācījies, still humbles herself, viņš ir tik pazemīgs and she's at the door
un stāv pie Say, ieejas welcome to church. un saka, lūdzu, laipni aicināt Do you draugu. understand what I'm trying to say? Saprotat, ko es cenšos Saul pateikt? says, Saul, Sauls saka, David. Dāvids Sorry. saka, He said, it's better for me priekš manis būtu to labāk be an usher būt in ašeram my father's house. man tēva namā. You see? Saprotat? I see God is sending people with this mentality Es redzu, ka Dievs sapulcina cilvēks ar šādu because domāšanu, this revival coming. jo tuvojās šī It atmoda. is not a one-man show. Un tas nav viena cilvēka It is not a šovs. superstar show. Tas nav superzvaigznes And šovs. this train is moving now. Un šis vilciens This pārvietojās. train tagad. is moving now. Šis vilciens pārvietojās. Anyone that tagad. have discernment jumps into it. Visiem, kam ir izšķiršanas spēja, viņi tajā ielec. Jumps into it. Viņi tajā ielec. Let me tell you what will happen. Un ļaujiet man pateikt, kas It will notiks. start happening. Tas jau sāks notikt. And when it happens, remember my words. Un kad tas notiks, atcerieties manus God will vārdus. begin to go into some denominations Dievs ies kādās konfesijās, that do not believe in the Holy Spirit. kuras netic svētajam garam. Those people there Un tie cilvēki tur, will be experiencing the Holy Spirit. viņi piedzīvos svēto garu. And they will be looking for where He is. Un viņi meklēs, kur tas ir. It's already happened. It happened. Tas jau notiek. One of the person that came that way is Janet. Viens no tādiem cilvēkiem ir Džanete. I'm not mentioning any denomination. No. Es nepieminēšu nevienu konfesiju. We're the body of Christ. Mēs esam Kristus But miesa. a revival is upon us now. Bet atmoda ir pār That mums tagad. God will enter many religions. Kad Dievs ieies reliģijā. And then these people will be hungry Un šie cilvēki kļūs for the izslāpuši Holy Ghost. pēc svētā gara. And when they are looking for a Un place kad viņi meklēs vietu, where the Holy Ghost is, kur ir svētais gars, we will shout, He is here. mēs skaļi sauksim, viņš He ir is šeit, here. viņš ir šeit, He is here. viņš ir šeit. We don't restrict Him. Mēs viņu We neierobežojam, don't tell Him what to do. mēs viņam nesakām, kas jādara. We receive Him. Mēs viņu pieņemam, We receive Him. mēs viņu pieņemam, Because we cannot change lives. jo bez viņa nevar dzīves tikt izmainītas. Only Him Tikai viņš to var can izdarīt. change lives. Tikai viņš var izmainīt dzīves. Thank you, Father. Paldies, Tev, Tēvs. Can you just ask the Lord, say, Lord, use me. Varat paprasīt, kungs, lieto mani. Use me. Just pray for 1 minute. Vienu minūti lūdziet, lieto mani, Use kungs. me. Lieto mani, Use me. lieto mani, Use me. lieto mani. Protect my mind. Pasargā man prātu, Protect my mind pasargā man from the prātu manipulation of Satan. no sātana manipulācijas. Protect my mind. Pasargā man prātu, Use me. lieto mani, Strengthen me. stiprini mani. I come against depression. Es nāku pret depresiju. I will not be depressed. Es nebūšu I am depresijā. strong. Es esmu spēcīgs. I am strong. Es esmu spēcīgs. I am strong. Es esmu spēcīgs. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Rabesu de Varaka. I'm strong. Es esmu spēcīgs. Malakoshi Lamanda Rabayaba. Leroshi Amanda. I will not leave my calling. I will not leave my calling. Es neaiziešu no sava aicinājuma. I will not leave my destiny. Es neaiziešu no savas In the name of Jesus Jēzus Christ. vārdā. Thank you, Father. Paldies, Tev, Tēvs. We give you praise. Mēs Tev slavējam. Paul was speaking about some people. Dievs runāja par kādiem cilvēkiem. Paul, Apostle Paul, Pāvils. was talking about a group of people that punched the air. Viņš runāja par cilvēku grupu, kura sita gaisu. I don't want to be like people that punch the air. Es negribu būt cilvēks, kurš sit gaisu. Walking and walking and walking, but there is no kingdom result. Iet un iet un iet, bet nav nekādi rezultāti Today I valstībā. feel in my heart, Todien es jūtu savā sirdī, God is giving many of you directions. ka Dievs daudziem no jums dod virzienu, Punch the right things. dod instrukcijas, kā pareizi sist. We don't have a lot of time anymore. Mums vairāk nav daudz We laika. can't waste energy. Mēs nevaram tērēt enerģiju We vairāk. have to make the right punches. Mums jāveic pareizi Do you want sitiens. to? Are you with me? Jūs man sekojat? We have to make the right Jums punches. jādara pareizi sitieni. Right punches Pareizi sitieni. by the anointing of the Holy Spirit. Svētajā garā. Knowing what to do at the right time Zināt, ko darīt pareizajā is laikā. God's wisdom. Tā ir Wisdom. gudrība. You know what to do at the right time. Ka tu zini pareizajā laikā, You kas tev know jādara. where to go at the right time. Tu zini, kur tev īstajā laikā jāiet. The Lord of hosts reveal your glory. Thank you, Father.
Paldies Tev, Tēvs. We give you praise. Mēs Tev slavējam. We give you praise. Mēs Tev slavējam. If you can join the morning prayer, this is the time to join prayers. Šis ir laiks, kad pievienoties rīta lūkšanām. This is the time to join every prayer. Šis ir laiks pievienoties visām You lūkšanām. have to be in a position Tev jābūt pozīcijā, for God to grab you lai Dievs tev var satvert and send you. un izsūtīt. I was sharing today Es šodien dalījos with the leaders of our children ministry. ar mūsu bērnu kalpošanas līderiem. I was sharing with them Es ar viņiem dalījos, that there should never be any favoritism in the children's ministry. Like favoritism, like God. one person more than the other. ka nevar viens cilvēku likt augstāk par otru šajā kalpošanā. And I was using the example Kā piemēru es lietoju, that God doesn't have a favorite. ka Dievam nav No, mīlīši. He doesn't. Nē, viņam nav. But there's a question. Bet ir jautājums. Why does he use some people more than the other? Kāpēc viņš dažs cilvēks lieto vairāk nekā citus? It's called availability Tas saucās pieejamība and usability. un He lietojamība. loves all of us, Viņš mīl mūs visus, but you have to be available first bet tev jābūt vispirms pieejamam and then become usable. un pēc tam jābūt lietojamam. For example, Piemēram, right now, šajā brīdī, if I say, ja es saku, Raul, Rahul, repark my car, noliec man mašīnu citā vietā, what is going to happen? kas notiks? My car is still going to be in the same place. Mana mašīna būs tajā pašā Why? vietā. Kāpēc? Raul is not available now, Tāpēc, ka šajā brīdī Rahuls nav but pieejams. he is usable. Viņš ir He has lietojams. a driver's license. Viņam ir vadītāja But if apliecība. I say, Bet ja es saku, Ilona, Ilona, repark my car, aizbrauc ar manu mašīnu citā vietā. Ilona is available, Ilona ir pieejama, but my car will not exist anymore. bet man mašīna vairāk nepastāvētu. I will risk her life and risk my car. Es riskētu ar viņas dzīvību un ar savu mašīnu. So she is available, Viņa ir but pieejama, because of the lack of license, bet tāpēc, ka viņai nav vadītāja apliecība. she is not usable. Viņa nav lietojama. And it takes how long to have a license? Un cik vajag laiku, lai dabūtu apliecību? Being available is not so expensive, Lai tu būtu pieejams, tas nav tik dārgi. but being usable Bet, lai tu būtu It lietojams, costs something. tas no tevis kaut ko prasa. You can't be upset Tu nevari būt that God is vīlies, upset dusmīgs, that God is using somebody else. ka Dievs lieto kādu citu. When you are watching a movie, Bet tu skaties filmu they tajā were laikā. praying. Bet viņš tajā laikā lūdza. When you are having fun, when you're having fun, Tev ir Visili. telefons. fun, like Visiliaito, and Visili. Tev ir ballīte. When you are eating, Vai tu ēd? they look at food Tad viņi skatās uz and they say, ēdienu. no, Viņi pasaka, nē, I want more. es gribu kaut ko In the vairāk. secret, Slepenajā when you vietā, spend your money on everything, ka tu uz visu pēc kārtas tērē they naudu. say, no, Viņi I pasaka, will nē, save my money es ietaupīšu savu and give naudu, to the kingdom. es atdošu Now, valstībai. when God began to use them, Un kad Dievs viņus sāks you are lietot, angry tu esi dusmīgs. and you say they are lucky. Un tu saki, viņiem They are trying paveicās, to show off. ka viņi mēģina tur izrādīties. God loves everybody Dievs visus mīl equally, vienādi, but it costs something bet tas kaut ko maksā, to be used. lai Dievs tev varētu And lietot. don't be deceived Un neesi by pievilcis this famous understanding. ar šo slaveno domāšanu, Jesus paid it all. ka Jēzus ir samaksājis We par don't have to visu. do anything. Mums neko nav He jādara. paid the price Viņš samaksāja cenu, to make the gift available. lai šī dāvana būtu pieejama. Because without that price, Jo bez šīs cenas the gift will not be available. dāvana nebūtu pieejama. But you pay the Bet price tu samaksāji to cenu, receive the gift lai available. šo dāvanu varētu saņemt. Do you hear what I'm saying? Saprotat, ko es saku? He says, for as much as I've received, Jo viņš saka, ka Him. kas viņu pieņēma, He gives the right to become Viņš dod- sons of God. tiesības viņiem saukties par Dievu There is a bērniem. receiving part. Tas nozīmē, ka ir šis saņēmējs. If you pay the price for sushi in Gambay, Ja tu gan bejā samaksā par suši, it is yours. tas ir tavs, But you need to either go there bet tev jādodas uz turieni or order for delivery. vai jāpasūta You piegāde. have to pay the price. Un tev jāsamaksā šo cenu. You cannot be comfortable Tu nevari justies komfortabli and expect to be used. un sagaidīt, ka tevi lietos. Because being available Jo būt pieejamam and being usable un būt are lietojamam, two different things. tas ir divas dažādas Do lietas. everything you can Dari visu, ko vari,
to make sure every day you have a relationship with God. Lai tev katru dienu būtu attiecības ar Dievu. Every day. Katru dienu. Every day. Katru dienu. If you want to enter into this new season, Ja tu gribi iet šajā jaunā you sezonā, need to hear Him clearly. tev viņu skaidri jāsadzird. And I'm not saying you should go to the other end Un es nesaku, ka tev jāiet otrā galējībā, where you try to walk and walk and walk, ka tu centies kaut ko saņemt pray and pray and pray, ar darbiem, kaut ko sasniegt ar lūkšanām, so that you can ar grab darīšanu, something, lai tu varētu kaut ko saņemt. but not because of the kingdom, Bet nevis dēļ but valstības, because of your ego. bet dēļ tava You ego. will never get it. Tu nekad Never. to nesaņemsi. I'm talking about Es runāju a heart par sirdi, that bleeds, kura asiņo, that is hungry kura ir for izsalkusi. God's glory to be seen Pēc, here. lai Dieva godība šeit atklātos, Prayer will be natural. lai lūkšana būtu dabīga. Do you know Jūs zināt, why we started morning prayers? kāpēc mēs uzsākām rītu lūkšanas? I'm not happy with what I see. Es neesmu apmierināts ar to, ko es redzu. That is not what I read in the Bible. Par to es nelasu Bībelē. Conference was just a way for God to lure me in. Konference bija tikai kā veids, kā Dievs man tajā ieveda. But when we started to pray, Bet, kad mēs sākām I lūgt, told myself es tev pateicu, and I told my wife, un savai sievai, this is going to be the new norm in Spirit Assembly. šī būs jauna norma gar New asamblējā. norm. Jauna norma. I'm hungry for more. Es esmu izcelts pēc kaut kā vairāk. Hungry for more. Izcelts pēc kaut kā vairāk. And in that morning, Un tajā rītā, when I'm praying, kad es my lūdzu, wife sees me. man sieva man redzēja, It's like there is this energy. un viņa redzēja tādu I'm enerģiju. not sitting there, I'm walking back and forth. Es Calabash. nesēdēju, tur staigāju. Even if I sleep only 3 hours, the energy comes. Pat ja es biju gulējis 3 stundas, es biju pilns enerģijas. The reason I did not make it every day Un iemesls, kāpēc es to nedaru katru dienu, is because I don't want people to suffer. es negribu, lai cilvēki cieš no tām, To wake up every morning. lai viņi būtu jāmosās So I katru said, okay, rītu. let's start with 3 times a week. Tāpēc sāksim ar 3 dienām I nedēļā. want to do it every day. Es gribētu to darīt katru dienu. Every day. Katru dienu. Because there is no time. Jo nav laika. No time. Nav laika. I'm sorry. Es I atvainojos. don't know about you. Es nezinu par tevi. But if I pray for 10 people Bet ja es lūdzu par 10 cilvēkiem and 9 get healed, un 9 saņem dziedināšanu, I'm not happy for the one that Yes. went home sick. es neesmu apmierināts ar to, ka viens aizgāja mājās I slims. thank God for the 9, Es pateicos Dievam par 9, but I want the one to get healed. bet as es well. gribu, lai tas 10. arī saņem dziedināšanu. That is it. Tas arī viss. That is the heart of Christ. Tā ir Kristus sirds. People. Cilvēki, cilvēki. I want you to pray to a level. Es gribu lūgt tādā I want līmenī. you to pray to a Es gribu, level. lai jūs lūdzat tādā That when līmenī, you come outside, kad jūs iziet ārā, you speak like Smith Wigglesworth. ka jūs runājat kā Smits He Vigelsvorts. says, I cannot step outside. Viņš saka, ka es nevaru iziet Because ārpus. when I step outside, Jo, kad es iziešu I ārā, feel like the whole burden of the sinners are on me. tad es jūtu, it kā visa grēka nasta nokrīt uz So when mani. I go out, Kad es izēju I ārpusē, come back immediately es uzreiz ieeju to pray atpakaļ, for 6 hours for lai, them. lai lūgtu 6 stundas par It viņiem. is a supernatural burden. It's not in the Tā flesh. ir pārdabiska nasta, tas nav miesā. It's not in the flesh. Tas nav miesā. And Un, you have to stop being a Latvian un tev beidz būt latvietis, to experience this. lai to piedzīvotu. And it's not only Latvian. Un tas neatiecās It's tikai uz an latviešiem. European culture. Tā ir Eiropas kultūra. Me and my family. Es un mana ģimene. That's all. Tas arī viss. You have to get into a level Tev jānonāk tādā līmenī, where what other people go through becomes a burden on you. ka tas, kam iet cauri citi cilvēki, tas kļūst par nastu pār Even tevi. if everything is fine Pat ja viss ir kārtībā, with you, tev, you labor. tu darbojies, In strādā. prayer. Tu strādā lūkšanā. I don't know why I'm talking about this, Es par šo tagad negribu vairāk but I runāt. feel in my heart Bet jūs jūtu savā sirdī, the Holy Spirit has been calling some of you. ka Svētais Gars aicina kāds no He's jums. saying it's time. Viņš saka, ir laiks. Son. Dēls, The earth is waiting for the manifestation. zeme gaida Your izpaušanos. manifestation. Tavu Your parādīšanos. manifestation. Tavu parādīšanos. Your manifestation. Tavu parādīšanos. Does it mean you will not work? Vai tas nozīmē, ka tev nav jāstrādā? walk. Tev jāstrādā. But after work, Bet pēc darba let me throw in some 20 minutes of tongues.
lūdzu 20 minūtes mēlēs. After washing dishes, Pēc tam, kad nomazgā some trauku, 15 minutes here. 15 minūtes tur, In the shower, dušā, some 10 minutes here. 10 minūtes tur. Kalabasha, Latvia. Latvijā, Belong to Jesus. tu piederi Jēzum. Rekapasabaya. Youth, you belong to Jesus. Jaunieši, jūs piedarat Jēzum. Every witches and wizard in Latvia. Every witches and wizard in Latvia. Viss dragans un bori ir We come in Latvijā. the name of the Lord. Mēs piesaucam tā Your kunga time vārdu. is over. Jūsu laiks ir beidzies. 5 minutes here, 5 minūtes 10 šeit, minutes there. 10 minūtes tur. Imagine all of us pray like that. Iedomājieties, ja mēs visi tā lūgtu. Something will shift. Kaut kas izmainītos. This is not an African thing. Tā nav No. nekāda afrikāņu No. lieta. Nē. Apostle Paul prayed. Apostle Paul prayed. Pēc tam, kad Pāvils lūdza, Jesus prayed until blood came out of his skin. Jēzus lūdza, ka asins parādījās uz Elijah viņas. prayed and his head was in between his legs. Elija lūdza un viņa galva bija starp viņa kājām. Prayed Lūdza, for us to see the glory of lai God. mēs ieraudzītu Dievu godību, That something must shift. ka kaut kam jāizmainās. We are entering into a season Mēs ejam tādā sezonā, when you don't have to beg people to serve. ka tev nav vairāk jālūdzas cilvēkiem, lai viņi You don't kalpo, have to beg people to be in church. lai cilvēki nāk uz draudzi. They know Viņi zina, this problem šī problēma will leave aizies. once I step my feet Tad, kad es nolikšu savu in kāju the church on Sunday. draudzē svētdienā. Thank you, Father. Paldies Tev, We Tēvs. give you praise. Mēs Tev slavējam. Malabashambradia. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. It's a new season. Šī ir jauna sezona. It's a new season. Šī ir jauna sezona. Thank you, Father. Paldies Tev, I saw Tēvs. a vision. Es redzēju vīziju, I'll finish with that vision. un es ar to pabeigšu. I saw oil on people's head Es redzēju eļļu uz cilvēku galvām, and it's dripping down. un tā tecēja uz leju. And God is anointing people Un Dievs svaida cilvēkus for a new season. jaunai sezonai. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Thank you, Father. Let's take the word of faith. Paldies Tev, Tēvs. Let's give him praise one more time. Dosim viņam One more slavu. Thank you. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. Thank you, Lord. Wow. I received God's word Es pieņemu Dievu vārdu as the absolute truth. kā absolūtu patiesību. I believe it Es ticu tam, and I will put it to work un es to pielietošu, till it produces result kamēr tas radīs rezultātu. in my life. Manā dzīvē This is my year of rest. šis ir mans miera gads. In this year, Šajā gadā I walk in victory. es dzīvoju uzvarā, God is fighting my battles. Dievs cīnās par mani. I will run Es skriešu and not grow un weary. nenoguršu. My mind is set on Jesus. Mans prāts ir koncentrēts uz I'm at Jēzu. peace Es always. vienmēr esmu mierā. No evil shall befall me. Nekāds ļaunums man I do the nepiemeklēs. impossible Es daru neiespējamo, because God is with me. jo Dievs ir ar mani. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Hallelujah. Aleluja! Your name is to be hallowed. See you on Thursday. Tiekamies ceturtdien.